Yeah. Manje ngamana lasazi ukuthi ke kwenzakaleni kodwa angeke kube yilaba kuthiwa ukufika kuyoba imikhuba mkufu yangakithi le esebenzisana nabo ngoba ngeke kube isibindi sokuhlasela umkhumbi wempikazi impela yebo thomana angithi phela babanika imali babanika imali ukuthi hambani lokwenza izinto ezingalungile nalokhu nje kwedelela ngempela ukuthi abantu bavele bangene nje ezweni labantu bengaphethe isicucu kodwa bangene bahlale bese beba yonke into kugcine sebebeka inkosi yale singayaziyo isibekwa la eSouthern Cape iyakutshela nje ukuthi bekufanele phela ukwedelela nje ukudelela lokwangempela yebo bese kuthiwa hayi ulungile ngoba umuntu naye nanku umhlolo